Nabi Emmanuel nagirango n'ucurunji kandi cishiro mu Uganda gumiza mwaru kuhagera government eji wageragira nsaneze zarugireho nkakama isoko kunda government eji abikiriza beye n'abajware kanza yero muhagire government mwirekaye mujware kanzu mwirekaye abatona bageraje n'abakuru uroko inyemeje zo musinde wite kozereke obutine mu government eji Tima President Museveni witu mukuru w'ihanga ahabo kuturindaje ahabo guteko biyatire mwana ico tukushemererwa munonga umuri bingi mbwenu nitufura tushemerirwe ogwa yonjire yasima government ahabwo kuretera abantu programs zentunguka nka PDM emyoga hamwe n'ezindi nyingi kandi ajumirira aba bari kuzikoresa kubi government yabaleteye PDM yabaletera ukingomani yabaletera sente za punishment development nazo biziyeyo onkandi chikoleka ko mukumazire magure nyama Nabi Emmanuel ajumirira abantu na mnonge minyeto abari kunywa amarwa hamwe n'ebitokoza bwongo wanywa amarwa n'ubumoro wanywa mnonga amarwa n'ubugeraje katwagezeho wanywa amarwa ukanywa ubwite ukajya kunywa amarwa y'umoro wanywa amarwa y'umoro yongera ubumoro arukuhendera shabire minyeto na mnonga abashomero gukora baketungura bakareka kutamisha gona ahabebembeza hamwe na government mushomere ko ibisaba muri mushoma kuraje ko ibisaba kugire mwakora mukabaho mukatungura Uganda yayitu mukatungura biceka byanyu abikiriza bareberwe bari kusima habwo kuhendera umwaka gw'2024 bakatanduka umusyo gw'2025 sima munonga ahabo kuba mwaka kuza kupata cyangwa kandi nikiremera munonga konka kureba wagura bamu no busingi amakoraga gashakwa Philip Marangira.